nkasho ubu mwapure natura mu murhabe babara kampu umur kubarebere babara itwa witon batwihamu twari komisini ya 2-3 batsamuza batwihamwete babara bya shiro musini ya 2 abakunu bamushango wanje bamutwara nambandi nya namberere metrona yabari kankunda kunazire masama mama kuyamurebere ninyushka n'ekigambo kiyangambire atayino aturona yazuka mama ninjya muno kijuke kigambo ekyo otayino otomwerere wanje yazuka masa yazarona sharona rono wontararembere abaye no butetsi bwingi munonga bwo kwankamuzara nzeira bojo nyine cyetengo cyo mwishiki nkantaragira na musikani nangwa ngo nacekinga ngo bangira ngo ine mu mwishiki na celebrating nangwa ine nienda kajwere ya bojo abanya ngani manyangu ninzara bojo nkamureba yabamera ko harinye namukunda utakundwa namweta amazina gona gabara muringo abujo bamukunda abanyanya babona baba hanse bamukunda basa na batoto washoto ngo hazarwa mukamabu bona yanzirikamani ambasi haza hari umuntu ngo kwenda kusima wamana unane tekateka ngo no gamba nagamba yara arisikatete arisi oyine ekigambo kimwe mbwenu tumusasira nkendera arisigayo okuba nikija kumpontinga yabatagambiri yabare emiti yabare mama kutera umuhanda ubwo muri kureba bari aheri yanterese umuyaboroga nyo mutangira aha konkanza ati ninza kuzaha next flight kandi mukansobora muwagamba no kugamba wagamba gere bari katete reka siburo mwerere wanje nkakazindaro kendere cyamatidi cya mama omweko gwanje wana ndonere owahamara owahamutuma rahanga kutwara hakuteka tekete icyo nadeja tumukamasimu namanyango no kubaho beraho ubundi ubona mbe mwirire buzo bingi na answers okerizo banikiriza namanyango nagamana nowe tumana ganje amombere na munywano wanje akamuhenda kikemwe agire kiyagamba badenagamba kama simwe stwakamere sima rahanga yebare munonga rahanga boko hano kimanya omutuma gwanje ahari babara no kimangu nikukunda n'amagara ganje gona nikukunda yebare kubanywana wanje takunshwazi yebare munonga yebare abana bawe okunywana nabanje ninsima abo kuzabona wabari aha karwatitengure n'abana banje bari aha mwebare munonga omusheja wanje tiyeja arwaye umugongo konka yebare Michael nakureba aha omukazi wa David oryaha nabita bari aha nareba ko mushiki wa kamishani n'abana bari aha mwebare munonga nkagaruka Kampala kuzabeire shaha 5 za nyekiro nagaruka Entebbe kwakira Babura kandi mangu nafu konkarusi yebare Juri yebare mwebare munonga tanga bumugisha safura yebare anta aida okanywana na mawe nito twakora twagumiza mu mukago kandi tinitana na Babura apana pereko kufa ko kumasaya ruko munso nyenda kusima abantu babera abana General JB yabone kahi osasire konkaho no basakubira abantu yebare munonga na family yawe omurimo murungi ogwokoze nyenda kusima Alex binyenda oba yagenzire bari aha yebare munonga Alex ni nsima Sam afande Sam Karoko yebare kuba omukuru murungi no mukazi wawe ni nsima sezi munonga bera no kimanya ngo iwo tahora munywano wanje
yebare munonga nisima abana ba Barbara nisima Diana nisima wino bagampanje ntafamagara shokoze romoro murongi yebare munonga masa mbwelo kutulia hatwena kudio mweta kamanyo kwa radio munsi masa shiri nk'abantu bona nayo kugamba tinkumanya neiwe tokuchimanya konka abantu barike kuzaho bakagambe batakumanya bene ndeba social media batere kwishana cyo mwishiki yaba n'umuntu ki bariyo bamukurira hantebe ngo numasa takabagamasa mureke kusase mutuma y'abantu emutuma yasasire kandi munkongera konka bijyamo n'ibikoba abantu bateyine mu gasho bateyine n'iki bakumanyisa tokushanga umwana w'umuntu afire abantu barya turira twine ebironda hamutuma katandika gukora ikintu nk'icyo bakatandika kugambe ebitaro masa abakumumanya n'umumanya abo mwana murungi mukishana mano basa kugira umutima murungi konka umuntu barakurebe nawe ahungi konka byombi abintu ayino burungi bw'abazirebe ayino umutima murungi ayine rukundo masa okwata hano reba ngo nabo henye ikintu ekindi kibere kibasa kumwita konka masa Barbara umusimire hanga Barbara tukanywana mbwe tinkumanya nemwe abakuma Barbara ninga bakomanya mukimana ubutagaruka nyuma rero bajya ngo bakasi banywana konka kanywana na Barbara yakunda ntekatekire nyina bishikibana ndizere tumwe n'umuntu kuri no jangu nende mukakwatse no mwishike mu Barbara mutwareke konka umuntu nagumari umuntu konka Barbara abana banje basasire mutuma sasire ihanga ryona tinyenyenga Barbara byagumaniwe kandi hati niza kutamnamani menji no turakira nitora bwate konka nateka tekiro ukunda gumenyijo wawe shana burizo Solomon afterere yaterana na Fande Karogo omugongo n'umusasa konka Barbara yangambera kugambere kutwakuyagisizente tuja kwerezente kakwerezente mu December wakitengura bwo yagitera motoka yagitwara mbene hati ntwakuyagisize ndijonte abarara rahanga neja kubakwata abenyishe marari neja kubakwata obuntasimu akubayanyeba cousins image yobari Betty kweta kazina kutweta na turyoko mbimbi yebari Safra na Fiona abakuzarwa na Barbara banyanya Robert na baruna bawe basharifu mwena nimba sasira munonga aho wonkago wa Barbara mbwena agamba bingi munsasire beitu nantene kinde kinkubasa kukora Milton nabo kuzarwa nabo Richard Tarho konkana wakoze umurimo muhanga mwebare munonga ntanga bagareyo je abiherezo mugisha buri omwe cyateireho ninga umurimo gwakozere aha mwana wa Barbara ntanga agomhero mugisha mwebare munonga ndijo umusasire speech nyawe byanje ne biki abantu baza kubingangara party ya speech yanjye ngo yagigamba hariho ndijo ine speech yanjye sasa rabet karagereja aho kahaza nyo byanje ni biki abareka baganire abagambire kama mita simu mnonga amazina mwaga huro randle kana nibet karajiro awintu nabanyata asasara ngo mazina ganje ndi mukuru wa Barbara buriyo ngo mukitire misache ahabwe shaha mukama wita simu mnonga ngekiriza Yesu kuba mushuno wanje ndi haka kazi kato
nshoyerwaho umurharo ntanga yanjye mbabazi naguma hasi y'ibigere bya mukame birabibona nisime mbabazi zarahanga byo cyo kubasa kunyemereza akagamba amata aha bajwa babura bene imwe batakajundwe nimbashabura kandi nimbasasira byo cyo kumbasa namanga hanga babura abamagaraganje abarkumanya nibamanya ngo nizabona babura nkamugira nti umuntu twarakubuze no watatenda kongo nkabagira nkamugira twarakubuze ngo beto nozaruta nawe ndomugira to no watata namawe ndabo kubatene no kuzakubuza abandi bakayikura bakurugana bari ndiwo takabigambe kubabuza babura agira ati beto no watata namawe abanyankorene bagira ngo numukuru wanje mbere numukuru wanje buzima ngamugira ati babure bitone bicira kuhendeka tereka tweyete byuma nambaye no musumu yanje ne choma nuko cyandiki anyete choma mwete kindi kumteresa ate choma cyanje echoma ndizire ntata bwe ngo wabe kiti waza kuhendeka wabe birere ogumuri choma kutoze ngabishike baitu nyonge nabishike bana babure no mwishike hata bishike banje babene nibeta mate choma ngune tokato yete byoma nambaye baryaho basasire munonga ngo choma cyabo cyagenda uko nukundo kubatata batwegese bamaho batwegese nimwe barabazinde bitu nimwe bare ukagira ndesho wakugira nyonyo kaza kampara mbene nyonkanye nenyonyo bita ntereka bode ya mata nshanja hantakagwa umurwera nimwe barababerere ko babura nimwe ahinta buri omwe benandeje sumu kwenu babuza babura bisho babura no takumanya babura kuzarwana mukakaragiro babura abakombagana bamamuneza bana niwe mana babura kwijo mukomu ni kuna shoyirwaho murharo nkashoyirwa mwabure natura mu murharo babura kampumura kubarebere babura itwa witoni batuihamu twari komisini ya 2-3 batusamuza batuihamwete babura kuya shira musini ya 2 abakunu bamushango wanje bamutwara nambandi nyana mbere metrona abana kabazarandi aha babura ninya nakuretse aha mbe niza gumane iwe ebera kubeho niza gumane iwe byombi hanga twatse atubase ni usima samu ni usima bera nankunda bana mwe nakashobora ahari kumbuga nane mukaka tebinishita amafata muramu wanje bera ntuzagumane samu sesi nimwe bari kutukunda kandi ntuntu bakunda nambwe mureke turagume twabashaba mureke tugume twatanse nimwe twinde kindi matu anyeta my favorite aunt bwena horiya orari nyete batu agira tumanyiwe no mpaburaje atkonka mama nanga amera kubi niribiye kanisa niyo mugambire biye kanisa babara agira atu kumushabire abo kubiho tukakwiriza kushaba maninde kintu kitubiye tushabe mananza kutushabira tuzabuza manyarhanga naza kutereza ikinde cyo kushemerwa abatumwa nagira tarwo wanyuma yebi hari iki hari aganda matsiko mwene batuma mureke tureke kwa matsiko hanga twira abandi abana reba enoshi nije tutambere mbabazi matabara tabiyogu mu muso onashimo muntu nazikwa abantu bona kanyereka manya no muntu nyirego myaka 5 atakuzikwa ngaho nambwe n'abantu mwekekije muronda abantu mutarizikwa abantu bake ntebyo mukamasimwe
babura tuzagumane iwe mwebare mukama wita bagareje nisima abanyakashita bankurata abantu mwebare kunkurata mwebembirwa mwabure mukama abambera umugisha ruhanga bagareje mukama agumeneye ebyanje bingi barugamba nibyebyo n'abanyamwe byanje n'ibike basa batoto bagambara hangwe keje inabishike baki bishike bayibara bashatu basa batoto na masa mwene masa yagenda basa hamwe ni manyangwa abari umukono gwa kabiri batoti borarire kaba nkati konka tumware kunduko tinkugamba mwesigere hanga nagumane nenda kugamba hari Diana yebare Diana nishenka z'abana banje we na Martha yebare friends no wakora birthdays na bwere tinchira ku celebrating birthdays za Martha nikonkane wafa hodi ukuba niwo manya Martha niwo manya birthdays. Thank you, I appreciate. Kuna nenda kugamba hari Martha kuna zaire Martha abana nkabazazwa mama akachi namani umujirejo nkamusara na mawatariho mama ngo no yamunzarize no wakabiri mawe no yizire wakashatu namuzazwa kankunda rusura mwareba nataho kimuri yemerera kankunda ubwo rukureba ubwo nakumanya Martha yarga tukuzarwa yabare kankunda kuna zaire Martha mama kuyamurebere ninyushka n'ekigambo kiyangambire atayino aturona yazoka mama ninjya muno kijike kigambo icyo atayino utomwerere wanje yazoka Martha azabona Sharona rona wontararembere abaye no butetsi bwinji munonga bo kwankamuzara nzeira bojo nyine cyete ngo cyo mwishiki nkantaragira na musikani nangwa ngo nacekinga ngo bangira ngo ine mwishiki na celebrating nangwa ine nenda kajwere yabojo abanyongani manyangu ninzara bojo nkamureba yabamera ko harinye namukunda utakundwa namweta amazina gonaga baruringo abujo bamukunda abanyanya babona baba hanse bamukunda basa na batoto washoto ngo hazarwa mukama bona yateta Martha haza yazarwa kwiyakora yarwa mu mugasho kwaro kugira ati ni mama mama no ndidi no mama takuja kuchikora yashomaje namuteganda yashoma Martha yandetera degree yantegana sati yatamana retake yayerondera umurimo abantu bwo kureba abanyatene hinategine kuronda umurimo wa Martha nomanya muntu kubota ka graduating ukatunga umurimo akagwerondera umwana wari kureba bena aninga 1.6 ayina account ye yaje yigurira ibintu byo biri organized arije no mukura nagambe kanisa taro sande yinkumanya Yesu Martha atakazabe mu kanisa nangwe nabojo banje bo bafa natwara mu myanya yo mukuru amatwara mu cyacu burusande nabayamuronzera amategereso aba batonya tinka twaraga mwana mu kanisa ngo bono bakunda watoto nyondi wa cyacu b'Uganda nza kubatoko ngo ngora yifero kuriya mwiroko Martha bato mu motoka bavuga mbashabira bashaba batyamuka konko kushirwa ko niha nango shukura bari mu kanisa onga hanga no ine plans icyo no twine kucyo kukora acyamero naho Martha namugamba ko umudonzi no mujo wanje ubwo babagambara mu program ibere ndijo kandi beterna hari ibere nyuma abazumanya rwa mukaka mwana kuturya hatushemererwa ntwakira mukamwana ku bitaro birunje mu mazima gone kongara hangayine program hangayine plan dum hanga we wakitandikire nwagine buriyo no planning birunji konga stane tabura muhanda numuronde birunji stane na leta yena konka tandika tahendera
n'iki nacyo nkija kubaho ruhanga natushitse tuja kushika tuja kushanga twabahaha twashika twashemerwa twaterera idongo twabagi ekirihanga neja kukiyabura akamumpa ry'ekishonco ntamuhapura yinjire ngo bamumpereze twayenzire kumutwara yamutwara binishemurari nyine kiri kunsasa hamutuma kandi nyenda kukibagambira mu maisho g'abantu abo nyine kiri kunsasa mwojo numure yakora yaba omushaija osire nkibagambire abaana n'abanyu Dana yakigambaho aha ngo tubakanyangaga nangwa n'uko mumanya Dana ati nkaragamuga ebyo by'empeta ebyo n'ebyoma empeta rero n'abarede empeta rero bahita iwe wotazeire don't expect empeta ngo n'ekyamaana munonga no tinda genzira I'm still here ndi aha Nunwe yishemera n'abari aha muri katunga mwe muri kazara mwe mumpera berereka eche turi mwe echo nakigamba kankirekera mwakihurira nikinsasa nariyo libere tubibanja bya mutuma gwanja benyene byacyamati ryo kushasha nyene rinda nenda kusima mukazi wa Uncle Sam Fande Sam yebare kwikiriza tukarabatira nshi yawe ukarara kubi ari nkahibeta yebare face yebare mukazi atwikirize twaji mvuya yona akabe batagize ati ndikwenda kwa yebare wini tufye bibona mwina na mwebare hanga yanzira kamani ambasi haza hariho umuntu ubona kwenda kusima wamana we naniteekateka ngo nokugamba nagamba yara arisi katete arisi oyineyo ekigambo kimwe mbwenu tumunsasira nkendera arisi rigayo olwokuba nikija kumpontinga yabatagambire yabare enidi yabare mama kuteera omuhanda ubwo muri kureba bari aheri yanterera esimu yabo oroga nyowe mutangira aha konka nza ati ninza kuza aha next Friday kandi omukanisobora muwagamba nokugamba wagamba gyere bari katete reka nsibura omwerere wanje nkakazindaro kendere kyamatidi kya mama omweko gwanje wanandonere owahamara owahamutuma rahanga kutwara hakuteekateekere kama simu tenderezeho tendereza Yesu omwana gandiga Yesu omusayi gunasisa nebasa omulokozi kamasima nkoleza kamasima nyonkane mukuru wakana nino mwana aribyuke mukuru w'amasoko yantereso oreba bagenzi nshuranigo atuma murahi ndinduka atahino wangira mu masa wiyine banywani be yakora businga atumu green ye yashatanye gatanu kanye n'umwana nimutwara mwirwaro nangira ntanabireka ubwo narekeramuka kwiko mwirwaro byonganta kwemana kunawe naye kumukuru kutaba ubwo mwana wenyine yangira ati mami ati nabuza doctor ati yangira ngo undi brain yashatinga down naba yafira tinda teekateekere kuteera mpapula akokonga nteneine ekikumugambira nateera esimu ya safari nashanga esimu eri ya roaming egyo nagiha nateerera Fiona nti Fiona ntoora ati ndyayorara nti kyamatiriya bata ati mwenu atarigayo ebiro ebi nahika aha mwana
nakwate ambishoki bino barukuyaba yagira ibishoki birungi natetema nyoma akafatinda tetema konka katetema nakire kitengo mwene bantu mwimwe abazire ntubas abantu bariyo kono bagamba mwana okono bamutanya okore mwene mwabanye numanye bakutura numanye bakuza mwentu hone ihangeri yaturgume kono twafa buzima abantu kugira ngo mwine social media is out of control. How do you do that? It's terrible. Niwe kindi kikambo nkarigangiriye kureba umwana wanje South Africa birthday nahikayo nawushaba abana banywani be nabashabishumira abana nkandi umhoteli abana besha hotel youth in mujimani wire bajya monthly space nabaha space baguma swimming pool nyuna mu other side of the hotel kuba bari yaho umwana w'umwishi yakora buzinga bobana tubakimanya bamufata bamunaga mu swimming pool okutaka bwakore kuna bendi aho nari aba hotel ngwijore becyabo nazabona umwana naye naterera ishomero ngwitu we are not responsible naterera paramedics besha by examining umwana bagira ngo mureke muteyiniro urebe kirabyo natekateke cyomeje okubarankomere South Africa. The girl was a Zimbabwean. Nazo nahono umwana nazo twara harassmenta nakitanda nakirga umharanje abantu yaza abishomero bajya ngo gomani yitwe twamukharije. It is you to answer to the parents. Nashabira umwana nyobana mwe nkarete gurushana kanzo matunye tataranga tafaranga kuna wendi aho 12 kandi cyo kikabonka nkashari mwezo mwazi kuni wabene butagurukana butshayi 12 umwana yetiyamra mwene ogo na drink yeke Skype tebagamba manya bamterere mukiba muti anyone can die bantu mwekisera mukimanye mwene masoga bekuzire 23 is adventurous age wabata mwene ati mwene aza kubabuza mwene hino takaza game masaba irani narabana bani tubakuzayo aharuwe kisera haruwe kushikirwa bantu mwemereke gamba standard yona tuyiha murongo mwimuke tuzokutakira rahanga bakazi tuzokushaba tuzamushozi tuzokushabira abantu tugira umasitwari y'amajwi kimwe cyona twagira ngo kirije konga kirije standard yona tushabura hati omwishiwa anti yebari okuburira abantu yebari okurwanya amashisha yebari byona mbeshiyo tukozire bya stane n'umuzibe bw'umwana tiyitoreranga naranga tiyamutora ono mwana nkabo organized ukashanga umuntu kubero wa earrings we buriyaho burkanto bere OCD abere no proper na handika imwe muri kwandika wiki yona tinza kujore kino nawe cyane mukikora. That was matter for you, very neat. OCD kwandika Tuesday nijwa eche wakana nechi Wednesday wetwine kitokubasa kumukora ngo mbazugwe nesha nje tushabira abana mwene umishiti wa anti nyone mwene kanazi yabishiti tujuko ya mumwana mwe ikamukwa nabo riri bari ya university tehono uguno kuraga just tukiza kwendikana ekindi cyakabiri nyona kuyakizende kandi nakikuraga se yebare eshituru batirire ICU bana yobari irwaro rigerewe ya sansara ya jamtubareke numanya ngo restrictive press mbenako muri umwana abaye harimo n'abarwire abaye emergency yona abantu bagaho bagera mu mbene mu iguru wiki masa umurundi weito enyonyozi umwishyo mwe cyendwa nsha yanga kusinja eyo waza reaction ngayo